warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi syarrafal anam biwiladati sayyidil anam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam allazi ballagar risala wa addal amanah wa nasahal ummah wa ala alihi wa sahbihi ulil kiram, amma ba'd. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sadaqallahul azim wa balagha rasulun nabiyul karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak dan Ibu yang sempat hadir pada malam hari ini pada angka kitu Madapungang Riolona Masjid Baitur Rahman kami maka kuange pada tudang untuk peringati suatu acara yaitu Maulid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ibu sabar kina den rebatu tatudang insyaallah atudangat ta angkewe maka kuange insyaallah najan ciki nabita rihat desee nabita narampe kuat desee man ahabbani kana ma'i fil jannah niga umatku pujika sibawa ka matu risuruga wattuna na puada nabita makade niga pujika sibawa ka matu risuruga iparotes iku malaikat sahabat nah tanya malaikat sahabat angka sahabat mate kumondrina nabita aga na pau esurona pungala ta'ala to ngamuaga yatu ipawe maka dana reko ipoji ki sibawa ki matu rilalan na suruga aga pasabaran nate sahabat na karena nabandingkan ngi alena sibawa nabita moro ni acika-cinna nataro tatonga masampajang manasatoni lisa suruga nadep panamelo papesawi hadiri sidang jamaah iya nagaronasa melo yewa sibawa nabita tama suruga nadek napada pakasiange dek napada amalae tapi maka de nabita almar'u ma'aman ahabbah na iya to ripojita tateki tulisi bawah insyaallah amin. Bapak dan Ibu insyaallah angkangat takwewe peringati maulidna nabita insyaallah pada melo kita masuruga budi insyaallah tapi attamange risuruga maresak ladak tubuh tapi ku tamange suruh asana ranaka malam maladak nih mulus lalangnya tamak tapi aku lalangnya tamak suruga megalak dek halangan nah hadiri sidajam justru itu dek natama bawa tawe suruga angka pakare somola yolona bangsa nangkai hadiri akwewe ide onronge insyaallah nasabi mana ki malaikat mati risuruga pamasena pungala ta'ala amin. Bapak dan Ibu insyaallah detona minta bupanah nah karena liwat ni tate asera jadi tu melo betul le susengka pemang jadi ini Ibu dan Bapak contoh bupa rilino degaga tau melo man rasa-rasa lo manangi manyamang akolino degaga pasompe itawe patiwi imorwali jok katega limba tasik limba kampung sangadin na melo mi sapai anyamangenge persis matu asori mondrina pungala ta'ala dek gaga tau melo tamaranaka lo mana ngitama suruga insyaallah hadirin sidang jamaah. Nah Ibu dan Bapak ya kumelo kita masuruga memang angka jaminan nabi tak tama suruga
detoro nak nasang ini bita makadewe boro pa acika cita nataro tatonga masempajang namo deto napakorobo pa wadi moto kita masuruga cuman agami jancinna nabita hadirin sidang jamaah aku hadasa angka hadasa purai baca hadirin sidang jamaah makanya nabita kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ida minu ila syittam min anfusikum ada manu lakumul jannah makanya Nabi tak tanggungi alemu poleri anenge sipa utanggungi toi utamangamuri surga tanpa tes 100% lolos masuk dalam surga yang penting tajamingi aleta poleri anenge nasa Nabi tak hadirin sidang jamaah agana iya anenge nomor sedi nasa Nabi tak jaminan Nabi tak tama surga asdiku iza haddastum betuana tongako nareko mak bicara ko aja motoli mak beleh ibu ya kiki gadene kata beleh launa sesuatu ni deh itu magi bu na patu-patukan ngi nabi ta iyewe balewe na karena mapamanarangi wija-wija nasa nabi ta makanya nabi ta ada saya takhayyaru min nutafikum fa innal irka dasasum justru iko orwanewe aku loko mak bene pilih tangai itai aku tanangi makunre engkemu elok muatare uasitatimu na karena magai fa innal irka dasasum iya welerenge mapak batiin ya ko ambok na pak beleng indok na pak beleng otomatis anak namatu pak beleto itulah hadisnya fa innal irka dasasuna sanabita ambo si bawa indo pamana anak na hadirin sidang jamaah jadi ibu dan bapak ibu deto nang kata balle bapak na deu matapat ini bu okay bahayana ballewe pura naruntuk guru tak ke haji mapiar sam aku Mekah si bawai guru tak menrek Mekah ya Roma kunrayero si hotel topi guru tak ya Roma kunraye si minggu ni dek nangka najoka masih ji emak berjama itanai ko guru tak maka deh magi idik dengan kata juga mak berjama aku masih ji maka deh halang ka ustaz maka deh siang ngeso nih halangan nasa dua nih minggu nasa jolo-jolo lokat tanaiki detoga nang kata balewi bapak nah nasa madari gerek na balle Fiku carana na balle hadiri sila jamaah maka de guru tak fiku carana nasa biasa ustaz mapacin na ti makada mopa halangan mopa bapak na maga tina balle laken na hadiri saja na lolongan aku makan menre Mekah de nengkan apa aja halangan nasabak magai waselena ballena aku lakena inilah hadis saja mah jadi mega ya rob mega mau paballe lengeng jadi iya nena patu-patukan Nabi tae aku loki malah contoh Nabi tak lakad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah Nabi tak sipungan na mancaji tahu dek neng kana belle sipungan na tahu jadi ya nara napa manara lokaku makna maka magai jadi ibu dan bapak aja tapuji belle anak ta nasabak magai ini mutona lesui nasabak biasa tuh tangga biasa biar roban lewe loy mace anak tak joka pasae aga na mace na wali nga ponyonyang sisan na matu lesui na lupe malinga nyonyang anak na maka dia anak na mak tegi nyonyange maka dia aja maka dia anak mate manang iba balu nyonyange itu hadis saja mak
Makare anak-na bodoh kita mak. Makare magi muasakan nak madongok na mak. Aku mate ni pak balukna, ya lamanan ni balukna. Na sabak magai mau maga mate to ni pak balukna. Itu hadiri saja mak. Itu napiru anak-anak tak. Apalagi lah kita madari iballe hadiri sidang jemaah. Mega mau paballe lagi bu. Tegain biasa balewe aku pasae. Aku pasae biasa mak balle si balle ni. Pak balu mak balle, pengali mak balle to. Iya rawatero hadiri sidang jemaah. Magai makutanawi bansana ku sentral sengkang. Jadi itu Pak Balu ku sentral sengkang hadiri sidang jamaah. Ya ko 150 sebu na tanga ki tawari wi tawaduan. Tawari tawaduan nama kare magi. Biasa mapaku tu hadir saja mah. Iya ro Balu sebenarnya 50 mi sebu modalakna. Makutana pangaliewe makare siaga lina iya suara lampeta bu makare iya 150 sebu makare pangaliewe wadiga arwana pulona nasang ais dena rate modalakna agaro dena rate modalakna na 50 mi sebu modalakna na neloi pangalewe arwa pulona na kada dena rate modalakna padahal angkana nasaro 30 sebu sikeke tapi ikala keke eku gatenge makeke gangkana aga na pofa makare yaro pangalewe wasangi loki arwa pulona na saba ya tappa ya lalo di ku kasih sisana makare pa balu ako makut bale ya tappa me ya lalo di ta tawaga ni pale sisana makamaja di 100 bunak kamajaran makare pa balu na balle kaye nasang ya romi fulona dina nasang idi tabale to kan 50 mo dala na ihe aga na kumapa ko ibu pato wasele na balewe yanre ipandrengat beneta ipandrengang anak ta wijawijata de gaga baraka na hadiri sidang jamaah lesuki ku nabita sifungan na tau nabita de nang kana balle sifungan na mancaji tau iya ne wadinge ibu pa ipamanarang wijawijata nasabak magai lesuku ini apa kami matoje tu makun rai bu ini tuh yang paling berperang kepada anaknya adalah wanita indokna nasabah angkame to indok alena to lipaguru anak nama balen alena to lisuru anak nama balen beku carana aku kapasinga na makare enak angka tu matu pasinga kuna podangnya akadeki degage emakku mesui na kona na SD bupa becu mopa dena loma balen nasabah mage wali mopa sisanang ke pasinga na bersalam assalamualaikum na assalamualaikum makare ro anakna waalaikumsalam makare loka makutana na ang kamiga emak tak apa makare na makna katumatu pasinga kuna ku tate duawi udangnya kada kodega ge mak ko kada ko mesui makare na emak lo tong kije mesu na kada to amanu nasa mega to na iye ero sisanang ka pasinga tate dua aga na po assalamualaikum nak assalamualaikum makare waalaikumsalam oka makutana na ang kamiga mata kami mata nasang napudakaje onang aga napudaki onan nasa makare akada ko mesui makku cocok ni nak mesu to ngiga mata nasang kami kilalang arah alena tip modangnya nak kada kode gagai alena tip pagur mak balena ya romak na masuk ko mondrina pintu ewe na kosongi lobangi mondrina pintu ewe mapakwe tandrena colong ajena makare pasinga pakku palena baja aku lo mesu emata suruh pacema nengi ajena na sabakaru wita due inilah hadiri sidang jamaah aku ni mondre bu pae alena tipu dangi anak nak kada kode gaga natina suruh anak nama balik ada ibu cocok nih anak indo paguru anak nama balik ambok na paguru anak nama menau tega mondro si minggu lo nama lepet tawe joke anak nama Juma
waktu na jokana nama jumal lesui malah sandal aku masih betul na menau sandal aku masih gangkana lesui na barasa anak-anak na barasa anak-anak wokona na cala anak-anak gora bali bolana aga na po magi nang kata barasa anak tanah makanja sipak na tuh boleh tuh maju aga na podangnya anak nama asana na podangnya rubali bola nasan na jallo anak nak kena anak asu nana asu minasan makanya magame emang minasan boleh masiji maju menau sandal aku masiji dena patujui andrina ilaha illallah benengin asak kana mo kato mo lengan andrimu angkato na pakai malapa tapi tega aga iko bawa na semas sandal tak perlu berasa aman itu hadiri sidanya cocok nih indo na paguro anak na makbale ambo na paguro anak na meno aga na kumapaku hadiri sidang jamaah nasaba ini tu nalesui ini nalesui bupa iya ini nalesui risese na balewe tega pi mon rumah bale tawe bupa iya ro biasa na pego tawe akong ka biasa pego aja na ta pego pemang makare magi lesuki pinabita acueri winabita dega ga baraka na kuyanre bupa berpolia balewe polia cekoce polia harange agero balewe tega pi mon rumah bale aku makolai matimbangi piku carana aku makolai gola kasih mak balu gola kasih tania pipa na sapua kulebo na olakna katu biasa bu ayro pipewe ya sapua kulebo na ola ema paku itu rata ya ro lebo na ola na taro ero gola kasih sabab pipa na pake tapi tanya pipa na pake alena iya liman na patiti na panasa puak lebo na ola na iya mabutun nono enahala tal 5 senru na panoki si kupadoko na golewe maka ada 1 liter si senang ke pangaliewe na kare ibu si liter mo aja ye na saya demu pakita matamong kataroki si liter arok yolo pi macena pangaliewe padahal ini hadis saya makanya guru tahari sa almarhum aku deto tamelo mabale deto tak bale halala muto tanre ya ku makadai pangaliewe bu siletere mu aga ye akada bawa ni iye pura muatu ilitere demi de kena kade to tak bale pura bane kada ke iye pura muatu ilitere daripada onairo nasabak makare guruta basani ye iya jak maneng asori mondri na pula taala tanya na duit na kamajara te tanya to na gaula kasih aga na kamajaran apalan na sampajanna ko capu apalan na sampajanna apalan na sumbanganna capu apalan na sumbanganna apalan na sakepitarana capu apalan sakepitarana apalan na hajina capu apalan na hajina dega gadis sama kamajaran sinin na jana irona purena balle-balle na bangobang wang alena manang sopon renge sorry mondrina pun Allah Ta'ala. Inilah bahayanya hadiri sama bagian yang dinamakan bohong, yang dimakan balle bupatok agaro risesena tegapi aku matimbangi biasa tanya kilo na pake aga pale kilo tanya kilo na pake kilo itu hadis saja mah biasa kan mita aku iri lalange ko sengkan utomi sengkan itu aku manye iya agero biasana patimbak gabaewe aga magi je iya panatimbang narikolabu asoewe iya pa biasa natimbak kulabu asoe bahkan hadiri saja mah patimbang nama tu biasa ceritakan maka deh ustaz aku kumetomi romon rosaro subhanallah akan hadis saja mah nah aku ni romon rodena makasing itane ron sabat labu asewe magi ta cama timba ku tangaso beri mana sairi ta hadir saja mah ya mana nah jadi mega tu tahu hadir saja mah wasele na timbangan bahkan kana runtuk guru tahari salmarhum maka dia magai wasele na timbangan na lihat bola wasele na timbangan na liang oto wasele na timbangan na lihat dar na lihat galung bahkan wasele na timbangan na Andre ke Mekah siula boleh na Mekah na kana lasah ipamadang watuna ipamada bupa
dia nulis puada kalimat syahadat tapi dia tu nak mati, dia nulis puada kalimat syahadat ya kebenaran lalangi asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tu lima sau bawang maka dia only ipu iman supaya pu iman lalengangi nama kanja nama lango na baca only si pu iman namu pu iman makuto pu ngaji tisamoka nasa aceri kana nasa asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah timakada bawa masau bawang ya komendre nililana de nanulen no si runtu ipu iman sabak de to na mate iya angkaba oba ne si cocok de to na mate malalala subui si runtu pu iman itek ke ipu iman agai podang puang ngaji magi nang kamapaku kirudi korite sampai jali waktu tak luar biasa sampai sunat tak luar biasa pokoknya sumbangan tak luar biasa magi baru-baru ki pole Mekah ipamadaki detu lepo ada kalimat syahadat agan apa ro puang ngaji ro makade pu imang aja lalo tapodangina makade aga pu ngaji sa aja lalo maaga pu ngaji sa aja lalo aga pu ngaji sa aja lalo pu imang makade aga makade pu imang ia tu tukut talalangi dua kalimat syahadat makare asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah mapamula puna letu capak na we kalinga maneng loka maceri ko hu imang nade ulai ako menre ni lilaku de nanulen no makare magi ne de nulen no lilata makare asala menre ni lona panoi angka ni lilana timbangange rumah cacae langga yawana lilaku titodok-todoi nade nulen nono inilah hadirin sidang jamaah bahayana nariko ibu pak iya nahi dega ga baraka na bupa titai engka tu tau mapakoro na sabak magai etana na to lima mancaji mapakoro tiba-tiba dega ga waselek na makare magai dega ga baraka na hadiri sudah jadi ibu dan bapak wija-wijata tu aja kamana ke magasana dari makuan na ro aga kira-kira pasabar na pakoro na karena akurangan na pendidikan agama hadis jamaah riwija-wijata tu jadi ibu dan bapak syukurlah deki angka rumah tahfiz angka pesantren aku kampota ini belawa alhamdulillah itulah cahayanya belawa hadir saja menarikongka pesantren sekolah agama iya na ibu pai inaro nasa nabita makrewe utanggungi alemu pole ri annange sipa utanggungi atau utamanga mursiruga iya naro nanuro sedi makrewe asdiku iza hadastum tongeko nareko mak bicara ko nasabak magai ia tu lilewe bupa ia tu lile malam mak de tapeta magi nasa guru tak malam mak tapeta nasabak de gagalilana yang kedua lilewe asana de gaga bukuna magi lilewe na malam mak tapeta anu becuk mi dua bawa jari lebak-lebakna becuk mi tapi biasa na solangi anu malopoewe hadirin sidang jemaah ira tu nang papatana arai makada salamatul insan fi hifzil lisan asalamakan na rupatawi aku lilana monro coba gare mita ye tanah aku lilewe monro matan manasama kada aku lilewe monro itu asalamakange akong katau makada hey aja namu tuliman nana kutu salahini monro mu kutu tian nana ko gare kutu joka tu pediri kok timega baca kutu de panana de timega baca mi ipadiri ya nar makade salamatul insan fi hifzil lisan na iya salamakan na rupatawe aku lilana monro hadiri sedang jadi ibu pakasingi risesena lilata loka wadata rupatawe ya kuyewa ada makade magi insyaallah aku tabakala bitawe insyaallah na bakala bitaw kitu wadata rupatawe insyaallah inilah yang pertama hadiri sedang jamaah nasa nabita ritujuna tanggungan nabita tamu surga yang pertama asdiku iza hadastum yang kedua wa'aufu iza wa'adatum artinya itu wa'aufu iza wa'adatum pasilenarengi jancimu
Insyaallah al-wa'du denong na iya jancewe hadiri sidang jamaah indreng. Nah sabab magai inilah hadiri sidang jamaah. Itulah yang kedua risesena yewe agasana na patu-patukan Nabi ta jaminan Nabi ta masuk surga. Yang ketiga jaminan Nabi ta masuk surga wa addu izatu mintum. Artinya itu laksanakanlah amanah dengan baik. Artinya itu laksanakanlah amanah dengan baik. Apa itu amanah? Mulai dari ujung kaki sampai ujung rambut. Itu amanah hadiri sidang jamaah. Iya roh ajeta natanaiki tumatu fungla ta'ala aku sermondina. Ajemu puramuaga mu pake malalang loka masijien. Utumu puramuaga mu pake makalutu masempajang. Limamu puramuaga mu pake matulekeng. Lindromu puramuaga mu pake suju. Inilah hadiri sidang jamaah. Mega tu tahu sakelinge makanja utuna dena mapadi makanja watakalena sempurna makanja matana tapi dena kanita masjid tapi hadiri sidang jamaah angka jamaah na masjid bulu pabulu kusengkang tahu buta tegi mondro tappa kasi iya ro takkenna ro aku toiro mondro na lecca ro tahu buta na nalaksanakan sempajan 5 watwewe matto iriatiku makada tahu buta tolin laksanakan sempajan 5 waktu. Ega na tahu de na caca matana de ga makanja matana makanja watakalena. Magi de munanang ka nite masjid hadirin sidang jamaah. Inilah hadir saja. Jadi ibu, asam pajak kina suruh anak tamas sempajang. Kremagi tanggung jawab itu bu. Nah sebab magai macilaka tu tahu aku di nasab pajang. Loki kan bisa cilakana. Ita kare rupa. Akong ka keluarga ta mak bagi sujadanku boleh Mekah. Dia nak kata wata. Aku di nasab pajang dia nak kata wata. Iya itu hadir saja mak. Sebab magi saja mau lengi. Agak lo nagaukan dan itu nasab pajang. Ila. Yang kedua. Makanya guru tak aku pas sempajang mate. Cocok lada iku makadaki lele ripa masena pungala ta'ala. Tapi kodena sempajang aja na tak kadagare lele ku pamasena pungala ta'ala. Makare magai de gare nasi cocok na sabab magai de na sempajang. Akada bawa ni lele ripa calan na pungala ta'ala. Apa pasti barasa itu. Itu hadirin saja. Jadi ini itu bapak dan ibu. Ya naro nomor 3 risesena ya wa addu izatu mintum. Apa laksanakanlah amanah dengan baik. Nasab napiro tubuta depi gaga harta pangkat dan kedudukan. Jadi ibu dan bapak mau maga egana waraperata mapulo hekto tanata ma datuju tadi takubange asal dega gata fatama ku masjid tasumbangan dega gata puneh. Dega gata punena sabab magai isala sale menemua itu matu lino. Jadi ini hadis saja maa balu isesa aku kabale labi-labina sakena alengi na habis na napake hadiri sidanyo. Insyaallah nareko mapakero mabaraka itu bunyata mabaraka itu raparata. Ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala hadiri sidanyo. Wa addu izatu mintum peganglah amanah dengan baik. Magiro amanawe hadiri sidan jamaah nasaba maresala de itiwi tu amanewe yewe amanewe pura yareng apa sulapa dega melok terima iga na repung la taala pertama na lepung la taala amanah yana itu bulu dega melok terima makare bulu engke amanah dega mulut tiwi makare toba kapong deu le tiwi matana lopi malampu de patoma belle aja deu le tiwi makare niga na pala yareng makare alengi tasi puang malwatosi na daratange tasi angkewe amanah de na le tiwi bulu dega tu le tiwi dia kare namu ya apa de tu le tiwi maresa tiwi lopi malampu kare iga na pala yareng makare alengi langi yalengi langi dega mule tiwi ya de na mero malai bulu si bawah tasir kare ai namu ya apa maresa tu tiwi liwa resa no sabat lopi malampu de pato korupsi de to pemaga iya nasa iga na pala yareng makare alengi tanawe yalengi tanawe de sina lo tarima makare magai ai namu ya apa de to le tim makare ni iga na pala yareng makare alengi rupa tawin sisana yale rupa tawin ibu dani ku mula talong angke sana amanah dega mula tiras ala ni main depan ya reta penampai ini itu hadir saja makare ala ni main makare jolo de toga mulo korupsi
detoga mutulima belle lomo ko malampunas mohon ditopi bicara puaya tuh ala nih mai. Inilah hadiri sidang jamaah. Justru Bapak dan Ibu aja tahiran akong kata kulino maka dibalakan persoalan nasabak magai. Memang ini amanah hadiri sejamaah. Maka Allah Taala wala kad karramna bani adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat. Bateku patarendre anak apona Adam. Iya, bateku patarendre anak apona Adam wasuromantara iku daratange wasuromantara iku tasie bahkan ku udarewe wasuromantara. Yang kedua de pada olo-kolo bansana nyarangi sapinge bembe mandre arru de upapadai makrewe asuwe coki mandre buku bale de upapadai manue cabuk mandre awang de aga pale walor nandre warazaknahum minat thayyibat. Iya na halala kurai wakaraleka komandre. Tapi mega tau hadiri sidang jamaah mega halala tapi anu harato melo tinandre. Iya na nasang pungala taala makare makku madibateku patarendre tapi alena matoti pakaryawa alena. Inilah amanah yang ketiga hadisan. Yang keempat tanggungan Nabi tatama surga yaitu wahfazu furujakum. Wahfazu furujakum. Artinya itu wahfazu furujakum kita laki-laki ada kehormatan kita, juga perempuan ada kehormatannya. Artinya itu Bu Pak, engke tu alat taidi orwanewe si bawa makun reye, jagalah kehormatannya itu, insya Allah na jaga toki asana na tanggungi ki nabi tatama surga. Itulah yang keempat hadirin sidang jemaah. Yang kelima waguddu absarakum. Artinya itu waguddu absarakum, tangi pakitamu boleh ri doseweng. Tapi ibu pak mari salada ni maka kwangi je maka demage ia roma tewe marisa itahan pada bade kusingkang subhanallah maka demage ia ro kuele ia sirta ro lari elekele mega maka kwangi. Nah tanya burane bawang makun rey napa iro makun rey ya roji luar biasa na maleji bawa lari maleji bawa taro ni maleji benenge ya rawajunna malampe mua nade mana satu ngaje irita jadi akan aku mapa kue irita madosa ki agar nak ada dasar latih dilihat berdosa tidak dilihat barang bagus. Tapi ko istilahna na bodeku sengkang aga na bang irita madosa ki demi irita upan na pasyangka itu ini istilahna na model. Jadi nerima kon na rumah pada ibu. Tapi untung ibu pak, untung ini sabah akoro jalan lembu sengkang. Dulu pak biasa aku makare tawe lembu anam sengkang kos-kosan lembu anam sengkang luar biasa. Magi semua isinya itu adalah wanita panggilan semua. Nah ya naro resaka makare magi dinding na kos-kosange dindik kutoh. Wah napan rasaika makare magi pura ya rosiseng pada turu-turu boleh ku boleh 50 meter nono boleh ka masa pajanga sara turu-turu na nono angke kuro ya rona kos-kosange ro mapara kabale mangolo alau iya lo kalorei desa gaga na iya na rumah para kabale na maluatoni kwe detona na habe desa gaga cede kan no solongangi iya tapa neng kalingana mo ni motoroko puliase tapa cenga mita ka na panatanga aro na makaraka agan napi tabulu ni. Inilah hadirin sidang jamaah liwar resana maka kuang ibu pak. Jadi madarika ibu pak ya mapikiri maka kuang makaraka ini baru 2024 ini. Kalau 2030 nanti agan na pego na nak mondriwe. Luar biasa. Aku koro jalan lembu hadis saja mak. Narapi maka kuangin. Aku loka joka mas sampai subuh. Madari si runtu ka ero. Mapirang ero napa tasijaka bawa ro na kwewe si gande telu.
napin lesu tosi loni jokai di masjid napatosi lesu alena hadiri sidang jamaah. Kami to korok maka ada jalan lambu subhanallah. Inilah hadir saja mah. Jadi nerima konan ro bapak dan ibu, anak-anak tatuhi, tajagai ibu pak nasabak magai. Ni kan misangi. Aku mapak kowe hadiri sidang jamaah. Nah, luar biasa nih nako inaru nasa nabita tanggungi pak kita mu pole ridho sawe utanggung itu utama ngemur surga. Yang terakhir bapak dan ibu, yang terakhir nah tanggungan dan nabi tatama surga risesena ye hadis wakufu ediakum artinya itu wakufu ediakum tahangi limamu pole ridho sawe. Betuan na yaro niga na misangi na reko biasa nala anu natawe anu harang hadiri sedajama biasa nagisa anu harange biasa pokona iya mana nahi nasa nabi tae maka ditanggungi apa biasa tuh aku tolok kadar aga biasa lambace ladang iterung biasa tapa materubami na jepu napa nasang ay manupin ipoda punana na dina kana podangi na rapi maka kwange na anu yandre tama ilalan na babuana mancaji juku hadiri sidang jama lapi juku kilan na watana dega aga bisewi sangadin na piranaka maka nabita kullu lahmen nabata min haramin panaru olabi tung ke andre harange inu harange dega aga bisewi sangadin na piranaka. Paling terakhir bapak dan ibu aku loki lesu ke nabita maka dela kadakana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah mengenai kebersihan hadiri sidang jamaah lesuki perese ambok na nabita ambona nabi tabupa sipungenna mancaji burane de nangka natamewi watanna anu haram indona nabi ta ita lusuri sipungenna mancaji makunrai de nangka natamewi watanna anu haram anakna pemang mancaji nabi ambona nabi ta iya mani nagesa makunrai panguluta mani amina indona nabi ta iya mani nagesa burane panguluta mani Abdullah anakna mancaji nabi jadi ibu dan bapak aku loki pada cengi wijawe makarewe usahakangi pandrengengi iya mapacinge nasabak magai yaitu makundraye akong kanandre ang kalepan ko arona menjadi persiapan air susu ibu ina kau anu harap purnandre pasti pindah itu benda haram kepada anaknya hadiri sidang jamaah. Jadi ini ibu dan bapak mudah-mudahan engkau dapat berkah Allah Taala ditujuna ide engkau mereka ingat di sisi na iye limewe tanggungan na nabi tatama suruga asana nenge makanya nabi ta tanggungi alemu pole dia nenge sipa utanggung itu utama ngamur suruga nomor sedi tanggungi alemu pole riban lewe tanggungi alemu pole ri jancimu tanggungi alemu pole ri amanewe tanggungi alemu pole ri paraja itu kehormatan kita laki-laki dengan perempuan. Yang kelima tanggungi alemu pole ri limamu. Yang keenam tanggungi alemu pole ri matamu. Insyaallah aku mau tanggungi mana itu nenge utanggung itu utama ngemur surga tanpa tes langsung masuk ke surga hadiri sidang jamaah. Lebih kurangnya mohon dimaafkan kalau bila tu qasada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.